як зан пеш як ҳаким омад то ҳамин шавҳарам дарди сарай ҳамин гизала яквар мекина гапи хуб намезана ина таби авбошӣ мекина рӯз надорам қатиш чикор кунам ҳамра як гармиш намекини гармиш даҳаншабанд ба иам намега ки охи даҳанбанд гарми чизо ислом нестае одами ба ҳикмату ба ақл аст мега мекунам неки шартош бисёр вазбинае мега чикор кунам ҳар шарте бифарми иҷро мекунам мега аз мӯи ёли шери нар ёл дора ко якчанд қилаш дар кора барои даҳани ӯро баста нагар мекарданд фақат ай шери зиндае ки дар табиатай дар изопар намешава ай табиат нам мақсад ки о мераем нам марғзоро ана мақсад ам шера шикор мегири ай мӯи шери зинда нобаста биги биёр иншоалло он тараф танима این زنک سراغ میکنه میره و همه بیشه یک شیر داشته است خطی همون شکرچوی اگر میزنه که چخیل کنم که همه شیر رو مقصد چیم نگم گفتن همه شکم سیر باشه هیچی نمیگم تو کوشش که همه شیر شکمش داریم سیر باشه یعنی هر روز همه عبازه یک گوسپند میکشتای میبرده همون جا میمونده است خودش بروی درخت میبرده شیر میومده است همون را میخورده میرسیده اومخته شده است دیگه شیر همون ساعتی که میزنه میوید کو دیگه همون انتظار میایستاده است که کی همین میوید بعدی چند مدت دیگه همین قضیه نزدیک میشود که میخوره در پیش شیر میسته شیر همون خوراک خورده است هیچ نمیگه یه روز دست شد روز میکنه سیلش میکنه که قرآن با همین یه روز استفاده میبره فرصت قیچی بوده دست قطیش چند مورا میبره با یک خرسندی و شدی دوام میاد پیش همین حکیم این حضرت این گفتگی تا اجرا کردم تو را مردک شوه که اجرا کن این شعری زنده آوردم من میگه خواهر همین شوی تو قدی همون شعری نرگیزه داره دیگه بودیم یک شعری و شعری که آدم هم میخره دلش یافتی اخیر هیچی نگفت حتی مو شبریدی گرفتی آوردی نگو هم یک شورت دلش نرای ایزن خیلی چیزا و بستگی داره ولی می نولن دعوا میکنن الا شوهامو زن گرفت فلان کرد آخه تو زنی حقیقیش شد یادی زن نمیکنه زنی حقیقی باش خراکک شب پس نزد خونش داد و فیغان نکه هر وقتی اومد تبسم قطعی قبولش که با تبسم گسیلش که از برای خدا اگر همی تو زنی حقیقی شای هرگز همه شوهری تو ارزوی زنی دیگه نمیکنه خود چون میلنگن این همی پاود میتنه بعد شکایت عرض داد و فلان و بسم الله یقین است اگر همی زن واقعا اگر همی زن غیرت داشته باشه سعی تلاش داشته باشه علاجی نداره که شوهر به او عاشق نشود همین پود سرس و مشینه через желудок میگن روز همین شکمبخش سر که خوراک دلخوش در وقتش بیار اما چند نجکونش در وقتی هم خوراک خورید آروم باش همین زنای صحابت یک تعلیم بگیره از برای خدا تمام زینت چونه در پیش شوشو میکردن همون چلوهای طلایی و گوشتبرهای طلایی و گردنبندهای طلایی را در نزد شوهر استفاده میکردن در توی تماشای بیگناهانه همش گوشتبر را نمیکنه که یکی خوب میرم نشکنه در اینجا گردنبند نمیکنم کی میبینش تو برای مردم گرفته یا برای شوتا در پیش شوت خطا زینت بته شوکی اومد خشبوک خطا خشروک دیل کش که همه ببیند حواسش کنه او بیچاره اون مردک میآید خونه زنش میاد بوی اوغل کرده است گو تازه کرده است بیچاره و گو جوشیده است خود زنکای بیگونه را میبینه همکاراش را میبینه همش عطر و اپا زدگی بوی خشبو میگیرن البته که بعد حواسش هرسه میره از زن بسیار چیزا وابستگی داره زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه آقای زنکی خوب باشه صالحه باشه پارسا باشه بخدا قسم همین مردی درویش پادشاه میکنه همون مردک هم شکرانه نعمتی پروردگار میکنه بخدا قسم پادشاه ها احتیاج به همین زن بسیار چیزا وابسته اگر همین زن بدونه که حق و حقوق شوهر در زیباش داره حتی پدر و مادرش نداره انا لا عقل خیلی که پدر و مادر احترام میکنه شوهر احترام کنه پدر و مادر شوهر احترام کنه ان شاء الله در زندگیش یگون مشکلی نمیشه خیلی بعضا یگون زندگی به نشه به فراز نمیشه به شکست تاریخ نمیشه یک هم بود یک میشه اما حل شونده کویو دویدن گسله تو کادونه به شرطی که زن اگر بخواه قصد داشته باشه
иншалло ҳамин марди дарвеша почо мекуна чӣ бураса ба ки як авбоша ислоҳ куна як алкоголика ислоҳ куна метавонам ба худо қасам. ҳазрати уми сулайм саҳобазан и аз бани наҷор аст. И зан вақте ки аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам огоҳӣ пайдо кард ҳанӯз дар ясриб буд дар шаҳри мадинаи мунаввара имон овард. ҳатто шавҳараш мега қаҳр кард. молик ибни анас ном дора шавҳараш молик ибни назр қаҳр кард омад бирафт дигар ҳам та беному нишон гум шид рафт. мега як ҷавонмарде буд дар байни ҳамин мардами хазраҷ бо номи абу талҳа тахаллусаш абу талҳаи ҳазрата бисёр соҳибҷамол ба давлат бисёр ҳакиму босаводу бо илм шахси муҳтарам буд. наздаш омад гуфт ё уми сулаймаро намегирӣ? гуфт мегирам леки ту ба фикру ки амун маҳарияро дода наметунӣ. гуфт ба худо қасам ҷон наметун барои ту маҳариярам гапай ман ҳамин вақташ ошиқи туам мақсад ҳамин розӣ бошӣ ҳар маҳри бифарми бифар ай духтари катара маҳри зиёдтуд метавон. гуфт маҳрияи ман калимаи шаҳодати ту ин ҳамин калимаи шаҳодата бу мегирам моли дунё дар корам нестай. бинея шавҳареро ки дар қиссаву дар фикри мусулмон шуда набуд ҳамин зан мусулмон кард. боз чӣ мусулмоне яке аз наздикҳои ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам шида меодам ки дар таърих абу талҳа мегӯяд тамоми мусулмонон мешиносанаш. барои ҳамин айзан бисёр чизо вобаста ай. худованд бахти иқбол бутаи хоҳараву хаяки кори шидагӣ шид шояд гумон мекунам ки як солу ду сол қатъи ӯ зиндагӣ надорад. агар ба шарте ки саъй куна ва ҳамун шавҳара ислоҳ куна иншоалло ҷиҳод дар роҳи ҳақ кардааст. мақсадш ки ҳамун зиндои кам ягон чӣ надорад дар никоҳмон мега мушкили иҷае ки ҳамин зинокор мардум ду тоифа мешавад. зинокорое ҳастанд ки зиноро наъузу биллоҳ ҳалол медонанд. касе зиноро ҳалолу дуруст бидона ӯ аз доиратил ислом хориҷ мешавад. ӯро занаш талоқ мешавад я ҷои гап нест. аммо аксари зинокоро касое ҳастанд ки медонанд ки зино ҳаромаю аммо нафси хушро контрол карда наметавонанд. мутаассифона даст ба ҳамин кор мезананд. шахсе ки аи тоифа боша ӯ мақсад мусулмонай мусулмони фосиқ. мо наметонем бигем ки ай назари шариат ки ҳар касе муртакиби гуноҳи кабира шидааст ӯ занаш талоқ мешавад. агарчанде имом қуртубӣ дар тафсираш овардааст мега қавли уламои мутақаддим уламои пешинаи мо саҳобаву тобеин ҳамин буд ки ҳар шахси оиладори зино куна занаш талоқ мешавад. аммо мега мутаахиро дар инҷа ҳамин қавла ихтиёр карданд ки муртакиби гуноҳи кабираро ҳаққи мақсад кофир эълон кардан нестай. барои ҳамин агар ҳалолу ҷоиз надона занаш талоқ намешавад. худи имом қуртубӣ мега ки назди ман ҳамун қавли уламои пешина уламои салаф мега маҳмудтар аст. акам мушкил дар ҳамин айда мутаассифона ин мушкили ҷомеа шидааст. одатан моро вақте савол мекунанд мо мегем шуд аст талоқ. барое ки мардум ай талоқ метарсанд ай гуноҳи кабира наметарсанд. мо вақте мегӯи талоқ баъд дар ҷинбиш мезананд метарсанд. леки бигӯй ки талоқ намешава гуноҳи кабира мешава дар қиссаш нестай. дар сурате ки охи худо паноҳ бита як умр сарат безан бигарди сабуктар аз ин аст ки муртакиби гуноҳи кабира шавӣ. мардум ки ақлу фаросат надоранд ҳазрат мегуфт каллиму носу ало қадри уқулиҳим. аз ҳамин хотир мушкили мо дар ҳамин ҷанба аст. парвардигор ҳифз кунад. зан бисёр чизо вобаста. агар ҳамин зан бидона ки ҳаққу ҳуқуқи шавҳар дар зиммааш дора ҳатто падару модараш надора. лоақал чӣ хеле ки падару модарро эҳтиром мекунад шавҳарро эҳтиром кунад падару модари шавҳарро эҳтиром кунад иншоалло дар зиндагишу ягон мушкилӣ намешавад. баъзан ягон зиндагӣ бе нишебу фароз намешавад бешикаст рех намешавад як камбуд як мешавад аммо ҳалшавандаам ку ё давидани гусала то каҳдунай ба шарте ки зан агар бихоҳа қасд дошта боша иншоалло ҳамин марди дарвеша почо мекунад чӣ бураса ба ки як авбоша ислоҳ кунад як алкоголика ислоҳ кунад метавонам ба худо қасам. ҳазрати уми сулайм саҳобазан и аз бани наҷор аст. и зан вақте ки аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам огоҳӣ пайдо кард ҳанӯз дар ясриб буд дар шаҳри мадинаи мунаввара имон овард. ҳатто шавҳараш мега қаҳр кард. молик ибни анас ном дора шавҳараш
قال مالک ابن نضر قال کرد اومد برفت دیگه هم تا بینام و نشان گم شد رفت. میگه یک جوانمردی بود در بین همه مردمی خزرج با نام ابو طلحه، تخلصش ابو طلحه حضرت، بسیار صاحب جمال، با دولت، بسیار حکیم و با سواد و با علم، شخصی محترم بود. نزدش آمد گفت یا امی سلیمان را نمیگیری؟ گفت میگیرم. نکی تو با فکر که امو مهریه را داده نمیتونی. گفت به خدا قسم جان من میتونم برای تو مهریه را گپای، من این وقتش عاشقی تو مقصد همین روزی باشی هر مهری بفرمی بفرم، ای دختری کتر مهری زیادتون میتونم. گفت مهریه من کلمه شهادتی تو، این همین کلمه شهادت بگو میگیرم، مولی دنیا در کارم نیست. و بینه یا شوهری را که در قیصه و در فکر مسلمان شده نبود، امی زن مسلمان کرد. باز چی مسلمانه؟ یکی از نزدیکای حضرت صلی الله علیه و سلم شده میادم که در تاریخ ابو طلحه میگوید تمام مسلمان ها میشناسنش. برای همه ایزن بسیار چیزا وابسته ای. خداوند بخت اقبال بده ای خواهر و خیلی که کاری شدگی شید. شاید گمان میکنم که یک سال و 2 سال قطعی او زندگی نداره. اگر به شرطی که سعی کنه و همون شوهر اصلاح کنه انشالله جهاد در راه حق کرده است. اون مقصدش که همون زندوی کام بگم چی نداره در نکاحمون میگه. مشکل اینجاست که همین زینوکار مردم دو طایفه میشوند. زینوکارایی هستند که زینا را نعوذ بالله حلال میدونند. کسی زینا را حلال و درست بدونه او از دایره اسلام خارج میشود. او از زنش طلاق میشود، یه جای گپ نیست. اما اکثر زینوکارا کسایی هستند که میدونن که زینا حرامه، اما نفس خودشون کنترل کردن نمیتونن، متاسفانه دست به همین کار میزنن. شخصی که ای طایفه باشه او مقصد مسلمانی فاسق. برای ما نمیتونیم بگیم که ای نظر شریعت که هر کسی مرتکب گناه کبیره شده است او زنش طلاق میشود. اگر چنده امام قرطبی در تفسیرش آورده است، میگه قول علمای متقدم، علمای پیشینه ما صحابه و تابعین همی بود که هر شخصی اویلدار زنا کنه زنش طلاق میشود. اما میگم متأخرا در اینجا همین قول اختیار کردن که مرتکب گناه کبیره را حقی مقصد کافر اعلام کردن نیست. برای همین اگر حلال و جایز ندونه زنش طلاق نمیشود. خود امام قرطبی میگه که نزد من همون قول علمای پیشینه، علمای سلف میگم مقبول‌تر است. اکنون مشکل در همین ایده متاسفانه این مشکل جامعه شده است. عادتا ما را وقتی سوال میکنن ما میگیم شد است طلاق، برای که مردم ای طلاق میترسن، ای گناه کبیره نمیترسن. و وقتی میگوی طلاق بعد در جنبش میزنن، میترسن. میگه بگوی که طلاق نمیشوه و گناه کبیره میشوه، در قصهش نیست. در صورتی که خدا پناه بده یک عمر سرت بیزن بگردی سبکتر از این است که مرتکب گناه کبیره شوی. مردم که عقل فراست ندارن، حضرت میگفت کلم الناس علی قدر عقولهم. از همین خاطر مشکلی ما در همین جنبه است. پروردگار حفظ کنه.